Anya laki din! Rumor ka man matmando. Adda kalatan dito'y balay. Ado ti tao ijerwar, Maria. Anya ko mano ado ti tao ijerwar. Mabainak ngagparang, bakit? Anya, ay unay kamatan mando. Managbabain kalatan. Kay kayat mo ti agtalinaad dito unag ti balay. Parikot ko ti kinamanagbabain mo. Sapay nagrigat ka sumungsung ba't no kasarsarita ka? Ay no, masuruna kun kan ka mando. Talaga ka di adi kagsaw mando? Kastamlatan anak ka ululimag? Agsaw ka na! Wen, Na, day tala ang tisong ba't mo kanyak mando? Ha? Nagulimag ka manan? Ay na, mabagtita kun kan kalakay. Kasangay ni Bong abayaw mo ita, mandaw. Inkay to tumulaw nga agpartay, dua adadakil ababaw iti partin na. Ado nga men, tinawis na asa nga ili na. Ura isapsapam ti umay, tapno ado ti maramidan yaw. Awanan ti sabali anam na maeg at tumulong agpartay, no saan ada tayo mutlaeng. Na, hay, mandaw! Sumungbat ka mat Nagadun ti imbagak, ngam di ka mat nagsasaw. Dengdenggan na kaday, mandaw! Ti kunak, inkay tutumulaw ngagparte iti baboy, takasangay ita ni Bong abayaw mau. Wain, tatang. Ay nagyamanak, tasimong bat ka mat laeng ay mandaw. Nabanuga ka nagsasaw, ngam di ka matla sumungpatayin. Ibagam to da itakin ni Maria nga nakaw. Awisim tumat kat masapa kayo amapan. Kasarsarita ka man daw. Sumungbat ka mat Wain, tatang. Day talaeng ti sungbat mo, kat nagadudag iti imbagakin ka. Salbag ka tao. Pasensyaan yun ni Mando, tatang. Managbabain nga minday dya ang tao. Iso asagay sa laang tisungbat na. Nalabos mo tinday ta akin naman nagbabain ni Mandaw. Nagrigat ang asarsarita, ta sana sumungbat hadagaos. Jakman amo kini Mando. Nalabos nga agpaiso ti kinaman nagbabain na. Ibaon ko lamapan gumatang ijay tersena. Mabain ka no? Anya, mabain na mapan gumatang. Kasta ngagpaiso, tatang. Nga may dinagdaton ken ka saan anagbain. Inawis na kapay anapan iti karayan. Tatang, di yuman ipalagip dayta. Pudno mate. Ada nagkakita iti kadakayaw iti karayan nga ginin nagkayaw. Tatang! Deta ka de, di makunaman nagbabain. Nagposkol ki di ati pa nagrup-rupa na. No kasarsarita na ka ni tatang. Sumungbat kamat iti husto Di ka unay man nagbabain. Sinong batak mat ni tatang? Maria. Wan, sinong batam? Ngaman manukang agsao. Nagadun timbagana. May salaang awen ti insungbat mo. Kastam ka dilatan, Mando. Uray asino at tao ti makisarita ken ka. Nagtipid ti sungbat mo. Dandani saan nga agungap tingiwat mo. Kas kumaita. Nakadumog ka manan. Jak amo no dengdenggenak wano saan. Sumungbat ka mat Mando. Wen, Anyawan. Day talaang ti sungbat mo kanyak. wen. Ay na, talaga makapungtutakan ka Mando. Nagtipid ti sungbat mo. Mala, agrubat ka nga rudan. Tamapanta ijay ayan damanong ko abong. Nakaul-uli magkamangagyo, iway ti karne, bayaw man daw. Agsao ka mo ta. Di ka kadi agbabayin, bayaw man daw. Datayo laeng matyad da dito'y balay kung agparpartay. Ha? Nagtipid laki din ti sungbat mo, bayaw. Agsao ka mo tin na. Anya laki din, bayaw. Anya nga iti bagak. Bayaw.
Ay, agyaman ak bayaw. Nagsao kamot lang. Ha? Tinasaya at inak man mangala iti arak ngay naman tayo. Kabayatan ti panagparti tayo iti babaw. Kasangay ko may. Iso nga, ginom ka iti arak, bayaw. Sapsapulin na ka ni Manong ko abong, lakay. Ha? Aginom kayo kano iti arak. Jak kayat ti arak. Bakit? Tumimtim kamot iti arak. Mayat-mat no aginom ka sagpaminsan, Mando. Adday tan ni Manong Bong. Oh, bayaw. Adda kamot lagayam dito'y abay ni bakit mo. Umay ka ta, ginom tayo iti arak. Anya? Alamapan kakit din, lakay. Di mo pabainan ni Manong Bong na agkasangay. Kita amot lang ng tibuti ti arak, bayaw. Isyat mo na. Nagadupay ti arak dito eh. Saan nga gininom iti arak? Bayaw. Italaang day ta, bayaw. Uno, mababain ka kada kamay. Bayaw? Di ka kadi agbabain, bayaw. Nalabos mo day ta kinaman agbabain mo. Ala, itagay mo day ta arak, bayaw. Ha? Alan bayaw. Garawe mo day ta arak nga da di ta sangaw. Wine. Bayaw. Oh, makita mo bayaw? Amom pa yun, katawa ita na kainom kan. Arak man pa bayaw. Uwi na bayaw. Mabitlaan, tamangalak iti inumam nga arak. Oh, adtoy bayaw. Agyaman na bayaw. Nagpaspas kamutin nga ginom iti arak bayaw. Inibos mo mutin ti karga ti may sa abutay. Amom, bayaw. Anya day ta bayaw. Kasinsin ko matkat ni Mayor dito ili tayo. Ha? Uwan bayaw. Uray ni Chief of Police dito ili tayo. Kapakyak. Anya? No, ada problema bayaw. Ibagam lang kanya ka at mapantayaw. Iti kasinsin ko Mayor. Anya? Alala. Ikanak man pa iti arak bayaw. Sigurado ka bayaw? Nabartagkan bayaw? Amangan no sikat nabartag bayaw. Ha? Saan nagpaya nabartag bayaw? Kaslamang rug-rugiyak pa lang. Nagkabay kakitin niya ginumiti arak bayaw. Anya? Alala. Manglugat ka pa iti bote ti arak ta kayat ko pa ita ginom. Bayaw! Uwin bayaw. Agawid tan, Mando. Nabarbartagkan. Asinaw, tinabartag? Maria! Sika. Amangin no isuta tinabartag? Bayaw, nabartagkan. Agawid kan. Sige! Pilitan ta ka pagawidan ta makaraman kayo amin kanya! Anya? Dan tetarubam no pagawidan na bayaw baw! Ay sus, umay kakit din, Mando. Di mon amuti bagbagam dita. Di pagawidan ko na ka! Ay sos! Agwala ka matin, bayaw man daw. Anya ka din tararamidang, Mando. Agpipin tayo amin dito, no pagawin ng dak. Kaya't ko pa ito minumiti ara! Basol yung matlaeg, no apay ang nagwala ni Mando idikalman, Bong. Apay ngamin a pinainom yo iti arak. Saan mi ngayon pagaro pa kas jay gayam to ugali na no mabartag nanang. Anya, Saan na matagtagaray? Kun managbabay. Ngam no nabartagain. Agkarit mo tayo. Naglaing pa yun asumaw. kasano, kat di nan makontrol ti arak iti bagina. Iso apasensyaan yun ti bayaw yo. Uwin nanang, ita, ammo kong ti ugali na no mabartag. Nagkulate nanang. Itaman pa ya gumatang ka iti arak, Mando.
Asino ti aginom iti arak? Siyak. Anya? Sika ti aginom iti arak? Apay kaslam, mas daw ka kanyak, sini. Talaga mas daawak mando. Kasla saan asika dayta? Anya kaslasaan asyak asasawem. Saan kamot naman nagbabain? Naglaing kamot na makisarita. Mangted ka kiti ti arak tanay. Makain inumakon. Wen, mando. May sabaya bolti ti arak nito. Sinay? Nabartag kan mando. Huston dayta sa nga pulo abuti ti arak. Kaya't ko ba iti aginom? Bayarak mo ti arak. Saan ko ba't niya utangan na? Bayaw man daw. Napartagkan. Husto daytan bayaw. Nay. Si kamot gayam bayaw. Agtugaw ka, ginom tayo ti arak. Anya? Ngam napartagkan bayaw. Agawid ka din. Tayin ka maturugan. Apaya pagkawidan na ngay bayaw. Nangalam tilaing mo ang mangibaon kanya nga gawit. Ha? Ha? Ay, di mo ko matagidaksin timbagakin ka, bayaw. Yawid mo ni bayaw mo, tani. Nabarbartakan. Ops. Padasan da ngayaw, ita makaraman kayo kanya. Ha? Anya? Ala. Agtugaw ka bayaw. No di ka agtugaw, papispisan ka. Wen, agtugawa kon bayaw. Kasa, ti kayat ko kan ka bayaw. Ala. Mangtad ka ni ti arak, sini. No di ka mangtad, titersina. Anya? Ha? Asino tinaturad dita? Rumwar tinaturad! Aglalaban tayo! Bayaw, Uston, di ka nagkarit. Nabartag ka na yan, bayaw. Sanak ba yan na Bartek? Bayaw! Nagkapoy ka ba't niya ginom? At dapat na pati ti buti ti harak. Inumamamin dita, bayaw. Yak kabailanan, bayaw. Nabartag mo din. Nagkapoy kan? Laglag! Ha? Laglag ko namatan kanya, bayaw. Talaga mait, bayaw! Sana ka laglag, bayaw. Nita, sumungbat ka pa ilaeng. Anay ko. Apya, tinapisnak matan, bayaw. Diyak kayo ti panagsungsungbat mo, bayaw ha? Saan laday ta ti maramanam no sungbatan nagpay ti baribar? Ha? Apay at tinapis mo ni Manungbong idikalman mando. Inaramid ko ayamat day ta, bakit? Katuan, 5 baga ti pingping naga po iti panang tapis mo kan kuana. Joke! Anya jok asasawam mando. Agjojok ka lang. Awan ti matanda anak nga naramid ko, bakit? Apay ko mapapispisak ni bayaw bungay. Ay na, nagbalingkan aparikot dito'y barangay mando. Awanin jay mando ama nagbabain. At iti kwarta, Maria. Oh, apay dito akwarta. Inka gumatang iti arak inumag ah. Ay saan kan nga ginom iti arak? Dakas tumanan ti mapasamak. Ita, paritan na kun niya ginom iti arak. Idinto tapilitan nag-idi nga ginom iti arak. Ha? Ngam nalabas matan ti panaginom mo iti arak, lakay. Nagimas met gayam ti aginom iti arak, bakit? Ha? Timuray tiriknak, Maria. Malala. Inka gumatangin iti arak ng inumag. Ay, kasi nga, manakaw! Ha? Apay tatang? Ni Mandong asawam, agwal wala ejitersida ni Sinay. Anya? Tirigat na, inikat na tisapin ng agwal wala. Anya? Tagrot kayo, lalaki! Abay, kabutundak! Aglalaban tayo kitiya! Husto daytan mando. Kababainan dayto ngar aramidam. Awan pa'y sapin mo nga agwal wala.
Anya ko mga ino awan sa pinko, Maria. Makitkitan dayta. Ay sus, kababain. Nangipanamiti sapin mo. At saka mo ang mga no nagawid niyag memesa. Ala, agawid tan lakay. Abungam dayta ta kababain. Di na kanawaan, Maria. Baybayan naglatan. Sige, no di ka panawa, sinaan kan. Anya? Saan Saan sinaan Maria? Kayat? Nukas ta nga rod, agbalbaliw kan. Di kan agbarbartak mando. Ha? Wait. Bakit? Promise. Nagsingsing po ito kaon. Basta di nagsinsinaan. Bakit? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Isagani Yalong Buliser. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.